I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi klip. Danas ćemo pričati o tome kako možete isključiti automatsko ažuriranje aplikacija preko Play Store. Verovatno vam se nekada dogodilo da je neka aplikacija poput Gmaila ili Google Documentsa počela da se preuzima, a bez toga da ste dobili bilo kakav upitnik o tome. Sada ću vam pokazati kako to možete sprečiti. Prvo što trebate uraditi je naravno da uđete u Play Store, zatim prevučete na desno i idete u podešavanje. Zatim u polje automatsko ažuriranje aplikacija i potrebno je da vam bude čekirano prvo polje gde piše ne ažuriraj aplikacije automatski. I to bi bilo to što se tiče ovog kratkog i nadam se za nekog poučnog i korisnog klipa. Uživajte do sledećeg gledanja.